Jina dami ya mikantumo ya Adrian, dichi na dinga kuya na kupompa kwa kuna kusande siku kuna kukadimbiri. Dichi hakuikara mwana wa nyanya na mdongo jokirenga na kuerere nami amikuya kusande siku dichi chuma chatela kunyinka wa mwenu. Dichi na twale kelu na kupompanga hamulungu nei mulungu. Dichi nukutongo joka mchima wa mina michalala china nyingi dehi wa mwenu. Dichi ukula kwa mkwejimiku na dinga naona kula mavesi. Dichi nena alamide mavesi hinu kutongo jokanga chamuchi dichi na nami amina tambuli dehi wa mwenu wakufuma kudi nzambi. Hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki. Dichi yenu makerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira. Mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu. Tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Kudi enu akwetu muna ukea kulonda ifuku dalelu mumoni hamwevulu unu. Tachi na fuiri kudite na majina ami. Jina dami ya mikantumo ya Adrian na varikili kwa kunu kuchipateli chakaleni mumpata ya mwanta nyakaseya. Dichi ifuku dalelu na fuiri nami kulonda nishilangeni unsahu wakuelela kwami. Dichi heno kandani shiki hampinji ya kushika chikupu kuwa mwinu na kuelela hoho hadi mwanta wetu Yesu Kristu na fuiri kulonda nishilangeni nenu hayuma ya lua inatiri. Dichi mukuhanda kwami kuwansi wa mwoweni na dingi kansi munyanya. Dichi na dinga kuya na kupompa kwa kuna kusande siku kuna kukadimbiri. Dichi hakuikara mwana wa nyanya na mdongo jokirenga na kuerere nami amikuya kusande siku dichi chuma chatela kunyinka wa mwenu. Dichi na twale kelu na kupompanga hamulungu nei mulungu. Dichi nukutongo joka mchima wa mina michalala china nyingi dehi wa mwenu. Dichi ukula kwa mkwejimiku na dinga naona kula mavesi. Dichi nena alamide mavesi hinu kutongo jokanga chamuchi dichi na nami amina tambuli dehi wa mwenu wakufuma kudi nzambi. Ilanga ichuma cha dinga cha kuhala cha cheni muruanga na dinga hohu na kudidimba mukachi kamuchima wami. Dichi nkumi ninaku na tachikiri kukula. Dichi chinakuli lenga cha shikiri muchaka cha 2011 na tachikiri kuyana kupompa kuna kuchipomperu cha tena nao CMML ama vuru ahashanga nao kumishoni. Dichi ya kupompa kumishoni ila ku CMML na tongo shokeri muchima wami chikupu cha cheni nami ami anangamwini dehi na tambuli dehi wumi wa haya yaka wakufuma kudi nzambi. Dichi chashikiri mu 2013 ntangisho umu hakuimana na kushimuna nindi nao dana kenenu ishidijenu kulonda enu mutambuli wa mwinu wakufuma kudi nzambi. Dichi ninami hakutia chenochi ami na barumukiri itongo joka yami. Inu kutongo joka nami chalala insamu ye yina ya dingi ya yeni. Dichi nukuimana mukachika wanju na kushimuna nukuosha na kanakami na kutongo joka mchima wami. Inu kuosha nami nzambi tata ngana keni nshidijami. Kufuma mchaka ya 2013 dichi na tongo jokeri nami amina tambuli dehi wumi wa haya yaka wakufuma kudi nzambi. Ilanga ichuma cha washona, ichuma cha madilu, mlonga yuma yenoyu diyabra kutera kunyinka ami wa mwinu. Mlonga hera na kuere chenochi na kuheleli kwesekesha muna shimunu mukanda wa nzambi makutambwira wa mwinu. Necha ina mpinji chalala na fuiri amichami yo ukalunga na kumona kubabeshewa kwa kufuma kudi nzambi. Dichi kufuma mchaka cha 2013, 2014, 2015, 2016 dichi na tachikiri kutia nsamwe wa mana kwetu udine Felix chibwe kwa kuna kuchitoko loki fatachikiri kutanga nao Bible study. Dichi hakutia nsamwe ina tambwiri
na kwesekesha na mazu adinga na bushimu nayi mukanda wa nzambi mo kutambwira wa mwinu ndichi cyatashikiri kunkonkorora mu mutima wami nawo mu mutima wami imwadinga kuwunda muronga natambwiri nsangu ya luwa ndichi yakutwalekaho na kutukonkomwena hansangu munateri kutambwira yi muntu wa mwinu ndichi chuma chimu chadinga na kunkata ku mutima wami muronga aminatambwiri nsangu ya luwa ya chenyi ndichi natwalekero na kupompa hamposo ilanga hera wadinga bushimu na nsangu ya wa mwinu ilanga chochimu hina mutambwiri Kristu Yesu wikaramantancha mwinu cha mutima wa muku ndichi nkuminaku yena cheriri na fungude kuna ukaleni wenziri cheimana kwesumu kwao wejina dagutena nao laudeni chainu mpinji udiko kuna kuputu ndichi chashikiri mu 2017 mana kwetu laudenu hakutachika bushimu na chenyi nsangu ya wahi neyo yina yadinga kutuleja yi mana kwetu Felix Chibwe ndichimu chaka cha 2017 hakubakula na kushikula mazu adi kumukanda wa Yohana chapter 3 na verse ya 16 nao chaswejeri nzambi kukenga mpate munu mwishina waheni mwanindu muho nao kulonda muntu kumukuwelela aheti wumi wahaye yaka akabuli kunonga ndicha kuira yera na tangi dehi mazu o tachi yeno kanda ashimuni yenoi watulejeri kumukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 nao antu ejima anaputoli ndicha anakangani kushikamwa shikarubanji lokulema kwa nzambi nao yo mukanda wa Roma chenyi akutuleja mu chapter 6 nao ulokuwanshidi yo kufwa ndichi chuma china chuterere etu antu yo kufona kwambuka na nzambi chahaya yaka yejima bai kufa kumujimbaku ilanga chinga nukufa ku spirit muronga etu china mputori de nzambi nakanga kushikamwa shikarubanjiro kulema kwindi ndichi dinu hakunza na butanga mazu adi kumukanda wa Yohana chapter 3 na verse ya 16 nao chasweje nzambuke ngampate munu mwishina hakuhana mwanindu muho kuenda nao muntu kumukuelela aheti wumu haya yaka akabuli kunonga ndichi mazu wenawa hera waitangire ilanga chochimu ya tweshegeri kunumburukira chasweja mu mutima wa muku ndichi nkumi nako hakunona chitalilo hakulumbulula nsangu era charumburuka izuda kutena nawo ukuelela ndichi twadinga kokuna kubukulumu kuna ukaleni twadinga na kupompera hamposo mpinjeshi ma 15 hours ndichicheri na tangi de yeni verse ya Yohana chapter 3 verse 16 hakulumbulula izudeni de dakurumbulula kanawo kuelela ndichi kuelela kudi ena kwetu ana kuntamba ifuku dalelu china rumburuki yumanyi ndichi yena mana kwetu laudeni women ndichi cheriri nema ndehi hakutulumbulira izu chidarumburuka deni di dakukuelela ndichi chemeni ndichi nawa kweko na kucha pompelelenga kwa dinga chitwama ndichi hakuinza ndichi chinende nema ndehi yena chidinenda kufuma kwa cheni ndichi inu kuinza ndichi chuma chatachi wanyikeshe chitwamu ndicheri na nyikeshe chitwamu nkumi naku hakushakama ndichi amichuma chechina cha numburukiriri chachiwawo nkumi naku chenyi women ndichicheri nema ndehi yena hakuinza ndichi cheri hakuinza hakwatiri kutwamu weziri wo ukwata mkushakama hako yangahi hakushakama ndicha kutulumbulira dinu charumburuka izu dakukuelela ndichi china chatachi chineza kuira ninyigeshi kuchitwamu chinarumburukire ichi chinarumburukine chitwamu ichi ina chikuelele chalumbako ndichi dini fuku dalelo anto amavulu adina ukenga kubombela ukuelela na kuira ndimu yeye wahi mudimu ante wetu Yesu Kristu anto amavulu mpate munu mwishina anaidimbi hasamu ya wa mwini adina ukenga kuira nao chinga amukuelele Kristu Yesu nkumene nako atwesheni kuzatiraku indimu yawe kwa kuwanda dinu wena atweshi kutambula
wa mwinu udi mwanta wetu Yesu Kristo. Ilanga mwani afili kuilungulia na kuilesha nami chinjira chacheni itu natweshi kubombera kumudimu una wako ngeri mwanta wetu Yesu Kristo hana mtondo kulusuku. Chikuwe lelu chinalumburuki chinga ichichuma chinera cha muchiyedi. Hakuila aminezo waho na kumino waho dakuila nani dakushakama. Dichi kudi antu ejima nawa. Ana kiyangu tambula wa mwini. Mudimu mwanta wetu Yesu Kristo. Wena akuyamu ina waho nakahi na chikuwe lelu. Nechina washadehi yo verse ya Yohana chapter 3 na verse 16. Nao chaswe jeni nzambuke ngampate ya munu mwishini. Nzambe hakumini ni hoka da kuchike yako. Ilana hakuhana mwanindu umuho. Di mwanta wetu Yesu Kristo. Nao kuronda munchuku mukuhelela. Nechinezi nashaka muho. Munchuku mukuhelela yeni. Haindi mwine ya kwenye hea mtondo okulusu. Nao yena kuheta umu wa haya yakayo yeno yumpinji. Haka nungaku ilanga yena nawa mutena kuikaramana kanzambi. Wanga mukanda wa Yohanu nao ejima amutambwili wa yinkeri ngovu ya kuikara anyana kanzambi. Dichi ichi dicharo mbuluka chikuelelo. Dichi chikuele chetu chinga tuchisho mudu mwanta wetu Yesu Kristo. Mulwangane kusha chikuele chetu mudu mwanta wetu Yesu Kristo ne etu chetu yokalunga na kujimbala chikupu kumesu anzambi chahaya yaka yejima. Mukanda wa Yulilu chapter 4 na verse 12 na humwekala wa mwini mudimu wa chengu. Ilanga ho uchinga mudimu wa nindi mwanta wetu Yesu Kristo. Mwanga yena kanka windu ho diga jaishewa kanyilonga yashidi yetu. Ilanga netu kwela netu mulonga ami ananga mwini mulonga kuishina yangu chipompero nechina dina na kutongo shoka ami. Mpinjeji mi 2013 na shika 2017 na ina tiri chikupu. Mulonga chaina mpinjine ina afuili na kuwele chikupu. Nami ami chami yokalunga nkumini naku ikunatira mwijia dakesi. Ilanga injira ya kuyira mwihulu chinga mwanta wetu Yesu Kristo ho. Neshina diteni mukanda wa Yohana. Indi yena di injira ya kuyira kumkahi kuditata. Dichinenu kuiza ho ame awena nami inzambi nganeke ni inshidijami. Na kudidimba ho. Era nenu kutongo shoka nami. Uya kuishi kuchipompelu. Dichi kunyika umu haya na kudidimba ho ame awena. Era na kunona chikuele chami. Na kuchisha mudi mundu. Na kudidimba ho. Era na kutongo shoka nami. Kuishi 50%. Era 80%. Mkuele kumwanta wetu Yesu Kristo. Nkumi naku 20%. Kuenda dinu nishiku indimu yami. Ami na kudidimba ho. Chami yo nkahi kalunga. Nkumi naku ikunatira mwijia dakesi. Dichi chuma china choshi mwinka muntu wa mwini. Yo kusha ho chikuelelu. Mudi mwanta wetu Yesu Kristo. Kuronda ekali mwanta ncha mwincha mchima wa uindi. Dichi tuatanga mukanda wa Yulilu chapter 16. Tunakuwana yena hakuyubura na kushimuna nukuwasha nindi nao enu anyanta jami nukuila ngaye kuronda na mwineu. Chuma china kumuleja wa Paulo na Silas nao eyi mukwele mwanta wetu Yesu Kristo. Mukwele Kristo Yesu eyi ni akwetala deyi kuronda uheti wumi wa haya yaka. Chalala tunatani na kuwana mukanda wanzami wumi wa haya yaka uduho umudi mwanta wetu Yesu Kristo. Mulonga yena diuna wanishi mulambu wakumwinka nzambi wakwana kena ishidijetu. Ilanga netu kukwelera hayuma echeni. Ndukuishi netu kuranda tuilingana tukwashe awakankira. Ndukuishi netu yenga na upomba. Ndukuishi nami nikuwele katolika. Ndukuishi nami nikuwele simameri. Chuma cheno chichu kunyinka wa mwinu hela chantesha. Ilanga wa mwinu uduho mudi Kristo Yesu di una wanishi mulambu wakuhana kudi nzambi. Kudu Antoine eseki ndimu yei wahi kuronda eseki kushika kudi nzambi ilanga anakangani. Netu kufunta chanti hera kumukanda kutachika mu chapter 11. Tunakuwana Antunawo chere anavulide hana mpata ya munu mwishinu. Dichi nao hiya kutuku mwisha weshima wao. Dichi hiya kutongo shoka maana na nguvu jao ninyi dimu yao hiya kutunga kaposhi ka Babeli. Konda katweshi kushika mwihuru mudi nzambi. Ilanga nao eri ngahi akanye.
na mukanda wa Isaya chapter 64 na verse 6 nao kulonga kwetu kudi nzambi wakumwana ngaho ne itabu yankahi ya majiru dichineni kutongo joka nami mulonga nako mudimu wowa mulonga nako ashi amfuire mulonga kujinayi na kuzata kuchipomperu kulonda chinyinki wa mwenu wachimwane china kudimba chachene wa mwenu doho mudi mwanta wetu Yesu Kristo mulonga naho mwekara wa mwenu mudi muntu wa chemuko heraka profetu hera mudi Maria hera mudi chipomperu hera mudi ndami ina kuwasha yumudi wa mwenu iranga wa mwenu udoho mudi Kristo Yesu bweni mulonga yena kanka windoho diwa diheni yena mukanda wa Yohani diuna kuwasha nini dinawo china amani chuma nchama nini mudimu waku kwa mwina mukwezu mudimu waku nga mwina ami mwanta wetu Yesu Kristo wamanisha dei ohana mutondo okulusu mwanta wetu Yesu Kristo wafuili nshidijamisha kunyimu nishidijamisha lelu nishidijamisha kumbi yena wajifuili lijejimu diafumina kuwasha nini nawo china amani to mudimu wakumwa mwina muntu unakumi diana afumi inzambi na shimo nshimbimu kudi muntu yo yakuelela mwanindi Kristo Yesu kuikala mwantencha mwinu cha mchima wetu mukanda wa Roma na kuele tukutanga yeni vesi kwamba tulumburukiri kutanga mukanda wa Roma Roma chapter 10 na verse 9 mulongane ukuiteja na kanwa ke ineyi Yesu di mwanta na kukwelela muchima we ineyi nzambi wa musamwili mudi afu eyi ukwa mwinewa nukutana wacheni mulongane ukuiteja na kanwa ke ineyi Yesu di mwanta na kukwelela muchima we ineyi nzambi wa musamwili mudi afu eyi ukwa mwinewa na kuelele mazu anzambi na watu na atani china tiakani mukanda wa nzambi unakushinda mena hoyo hakuelele hejima yetu kutana hadiyo kukuelele hejima yetu kuwana hadiyo kukuelele dichina wa vesi yeni anto ama vuru muna hitikai anaibalu muni anto adina kuela nao murangane ukuiteje nshidijei adina kuosha nao mtu ukuela nahi ukwa mwinewa ilanga dichina atani mukanda wa nzambu wani mukanda wa nzambi udikiria nao na bushimu na hatoka nao ne ukuiteze na kanake ineyi Yesu di mwanta na ukuela muchima we ineyi nzambo musamwili mudi afu eyi ukwa mwinewa chakuhalwa munu mukai muna hitise kidejima anto adina kukuelela yuma ya chengi kudi awa akwira adine afwade adine a Muhammad wena diyo adina kuelelawo ilanga etu chikwetu kuchingesha kwa mwanta wetu Yesu Kristo chikuele chetu kudetu na mkuelede ichuma cha chiwaye chikuku mulonga mwanta wetu Yesu Kristo yena hera wafui ilanga nao kufuko mukanyenyi nao chashikile fuda mutisatu yena wasamka wahanda chahaye yaka chainu mpinjudi kuchikasa cha nzambi cha chidiru na kutulembelele dichi chuma china kenga mukanda wa nzambi era chuma china kenga inzambi kudi muntu yo kukuelela mulonga di ishimbi muho ina shide baye kwe kuchipomperu baye kukuelela mkwenu muntu baye kukuelela profetu ndukuji baye kushachikuele che mudi Maria iranga nzambi no kenga ho eushikuele che mudi Kristo Yesu ekali mwantancha mwinu cha muchima wei ne chineri ami na dinga imputa mesu chikupu na ilenga na kujirumuka iranga hino kutona mesu ami iya kuonesha wala udi mukanda wa nzambi munateri kukuelela yi muntu kulonda heti umi wa haya chalala na dumweni kukanganya nami ami nindi muntu wanshidi ina atoeshi kudamu ina ami awenuko na muputori nzambi dichi nzambi na wani na mulonga na mulonga wami wanshidi una putori kudi nzambi nawa amichuma china nterereri yo kufana kwa mukana nzambi cha haya yaka yejimu dichifu kudina inu kudimwa na kutama cha cheni
lichina kumini hoku dimu na kutamaku hinu kuwelela na kushinda mene haina ndimu yako ngelimu ataweti Yesu Kristu hana mutondo okulusu nini lao china manito lichi aminu kukuwelela china lichi chikuhetesha umi wa haya yaka disichali numpinji ifuku dalelu china kuwasha nae mwanta Yesu kunza ifuku dalelu hera kuishi aminu kufolelu nindi na chikuwelela chikupunami amichalala inakona kudimwa na nzambi nukudimwa na nzambi bayi mulonga na yangu chipompeluko indukuishi bayi mulonga na alambula ngako iranga nindi na chikuwelelu mulonga na shinda meni hamudimuna wakulusu ya Kavari. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu twalenu masukuma tunga ejima aeseki